Dodo para wisata ini. Iya. Toir tama muna ta ke. Dari tahun pila ta. Ni tahun pila ko ngap. Tepu ai bocah bawa urani kami. Kalau itu ta kakak dari tahun pila ta muna ta. Wala kayo umpu. 2007 ta. Oh, Oh 2007. Akhir 2021. Ya lumayan lama. apa sih ki? Dijam. Wate minakan. Di mau. Iyo pagabate gila. Sekolah di meluat ya itu kibate. Tah manggi ara ake baru lok padde menake ni. Ngara doang. Maka uja manggi madara ke. De alhamdulillah, de syukur alhamdulillah repentin wara elita. Mada do belo ta. Di barasalham. Ana nang katulukan tawi. Ade ta. La aula amal milare. Ilo kampo beta. Campo ele raddem ele ta. Ko risa nan dole. Waduh silat ya. Oh, baleo ni kan tong risa re. Aba ala no de la pri ro de. Kain poe kumbili. Kampo de komide. San naik sebuah kita ta. Buanas do. Muna to meji. Ini mati jan. Ya. Mo ap kita mata ye. Mau dangga himre. Kaldo muna tembere das kampesi akau. Kampo lesen. Do muna ni cuma ni rasa. Sebenarnya satu helai deh. 200. 200. Kalau boleh. Jadi aku ini ukurin aku maksudnya. Ukuran nak enak. Kamu tahu mendaki om ya, kita mendaki. Iya dikahampakan. Kahampakan. Semua daerah kan mempunyai kain tenunnya masing-masing. Iya. Tapi yang saya tahu itu yang paling murah itu di Bima. Iya. Rata-rata. Yang paling murah itu di Bima. Kenapa murah? Mungkin dari bahannya. Ya Pak, kan benang kiriman wali. Ya. Pak ibu ne macam kedonggore waras kita. Ya. Karena dari alam. Alam ya. Kalau di alam itu kalau aka NTT kan sampai 25 juta. Iya. Gagah motif lah. Motif. Sangken kok. Dua buat tempe timur. Iya, tengah goli ya. Oh, jare ya. Baik pendiran. Ake tampe. Ake dapu. Iya ya. Ake lihu. Lihu pelajar. Sedanta lila. Lira. Ake corona. Koro ya. Ake lira. Lira. Ake kuuna. Kuu. Lebih kudre. Ake.
Ito po ulit. caun re. Sao lagi. Ya, Sao lagi. sao. Laku aliran. Soalnya waras saat tamada cepat ngarana. Baru sadaan. Angkat lagi. Iya, betul. Tinggal lalu. Kalau kain. Ake aku mbek ake dah. Ake tampen. Sampai Ake koro esen. poro ese, Ake koron gela kuuna. korong ke FU. Ake ngahin liran. Tidak ya. Ake caun. Cau, Ake tapu. tapu, Ake lihuna. lihu. Ake sedang telina. Ake lita. Ake koron. Han au patropon. Tropo ya. Tropo tatapahan. Tropo. Ake talirina. Teliri. Sumput. Ake dah. Ebe sabeban. Sare pak. Sabeban. Sare pak. Ya. Sare pak. Kalau jenis apa?